Asara naskisha ake mashino in anno dena maktul go mebube aba usamea salama Phoenix Arizona king tammanan her shaya annam asoma auriget ka kanasi no lagan gonke Christopher tamma annam asono kantina henum eretto atta no manabu sti daga shtet chello kaminki shadin gamma asara naskisha bubi shon ka salala baye asara no kaskisha wanna en maidan no eken fankenata ayibe abuna me abuna gongen ki yakano masiki de complete shot kite wanna Jesus Christ na zeto akidal daga gonke awresha molana sina kusugon mala abba ena ni amba betukoski shad kola abba e awreya ngelangel kidro en guruda asasa abba inna ko tigombe bubi Jesus Christ na zeto akidal daga gonke awreya ummi yokadi chepko kashu kala sanaksina mana weni gosmana no wanna Jesus Christ na zeto akidabu inna anno dena kutul gosum bubiya awriya weni sabba kishaksho Jesus Christ na zeto akidabu inna awriyena tablilele kishaksho awriyena tiko kadi chepko ibnim kishangonke wanna enni no grace asar bubiya no kaskisha amen anki shot gite tamma naina mfanak shitet kisho gabu kebu binga anno kusi maka kobdina annokos ke dina annam anane ke dina wana bu stis annenas achisi kanene no annaka akshasis aikiminas kinneno wayne dingala annekas kinnem ko kale na kakel kana dillada ashkin kabu biya annokosi ma katake lakin annam ananem sabwa achisi kannefs dilla annin annasi kakel kana be sti tamona anna kimel kinama annoda annaka akshkinenas hesuma ay sabbatas no suma itet kshabbu anna mandadim kalla kantin henke asara nasi dawit nanga bu ko kelke dawit anana lugus dawit anana mint konsate mint salekin nigdam sha aksuna annawra kin nagdanga naso mint salekin nigdam sha enala wanishona si ka aishino naw nikki tabenuna si kagsha nano fanaka damade si annankimu damade neleke gatana kogotana kinama gamman shoke enana ne de bubiye manno suma ninneke ninene me bubiye eleti olkomala nol keske asaran naskisha wana buko kele goske enas kagisha si lawani shona si kaenas nanos goske kagisha si tabenki nitato na sa tabenki fulkunki lindi gonna sinin gonmenas kakshas aishino wai kakshas si aishin nabu bias nimin gonno indiam kakshas nin gon malle annakin dabadu norke wagelle la maliya kitabelle la maliya kin angud shutal nel suna lakin gamman shoke girmit kinam nena bu ninnike so indiam ninne bu biye badalana sultud ni shoke nene de bubiya unusi fayanko sona si dargiya la nol kinindike aish si noz gos kasaran nasi ko ko la ndfasha why annas ka aksha si aish si kinno ke wenyo dingala damanarte kawdana especially christiane akubinne kawdu godumala ellela anna ka aksha si aish si kinno do kas godumala damana ngadi de kawdana sti anna ka aksha si aish kinno da gitela si fayedi anna ka aksha si dilla wenyo diala dad heski idadi nas bi innema dimshaya ayya asking minta apostelemina shanas kontubara shabbare kusumala aurel kurike itat shabwana nagdanga wana lana so shanas kontubara shabbar kusumala naso wayno goddanga na shukanga na ide kwasi data bode bubiye kishoma onu kishamasi dawsuma ellana inamme ide kwanking dada hesum meski asaran naskisha wana bu anna kakchas kindema dad hesuma sinme anna shuki ala douglas mankoso kakshe idari na sinme inema wenyo ding ala kakshe kella tatel kamin gosum shias yab kinike shigid kakawum shia shigidwa nothing nasi kime khandadi tat kinam shansaptasi ni kanganga au si shoot kanonga sugunnet ki okri malakata kinafot kakang wenyo dingal nafot kakanasi kamani tatella lagin anno wena ko kala me shigidi eno hesum shaate kanolanga hesum shiya angana sidit chapko annas ka aksha ndad ellane hesum an mes kinal wana kudu goskem
no aningali anu wiski ana anne bedilla dimshaya no anungali yowenyo skinamme ne naktaba la ni mshana naktaba illa shabare kontale la orel kurike awe bu ske ka kime kinema gatin kinama kanneski awe bu anna satida anna anniwana ikana shirme kusana anna ari tan kosima wana bu aningali go so wiski agrina si no weinana kasanme no anna dilla da gate ki ka kushot ka sona si kanane be dum shaya anna ka kshekin kalmo ko ina maliya ke bu uyenna awade na gajon kusogomma kinama wana bu anna gajo da head ki gajo da heski ki me gajos ka sona si kanne manme so no annas aishi si no why ai kamina skanne no Yohanne orgota ikana minta sallemint kisha كنت باركين كون ساتتا كوسي مالله نيقدام كشيا أوريل كوريكه وانا اللي من توقع ناقدام من كنت بارلا نا من كشا كون ساتل ناسو أنما كشا ماسي إيمة تبوبيا الناسي يتكمل وانا بو أنا ما كشا ما كاساسان النالله وانا بو كاسا كوسونا كوسي مكشيا أنا أشي كان ندوا كودانا كوسي مكشيا anna mak sham sabatasi kaksha si mi yo kan fes mabu shuki ges ka so kasaran naskisha kaksha kin negos mala anna kaksha kin kogo sham data ko si masi dit chab ko au anna kaksha kin idadi na data kina masi dit chab ko anna mak shamasi mi yo kabu ikke kanol ki kaksha si shuki ges ka kasaran naskisha wana bu dabane la sinima annema anna amem shamasi mi yo kakin kanane ke yo prophète Jeremia kitaba chef satella satelna sunwo abe mesi gera labu natafki gera labu nak kontina soke Israel agarame abe mesi dimoka name gonke ide tafoka natafki ari to gosma manga na sobu mentinaske abe mesi fana gera kin na tarbi kinanti ke ida abe mesi name keske name ke doko aditi abgo inna na tana ari to go sumabbu tafoka na tafki name ni aska saran naskisha name musamame annaka kiskinne mala anna bana inana oksim lagena loksim kena bubi kinne mala annaka akshala data nafos ki kana faidat kina masidi tiabko annama aksham sapu tokasi mi yang face mabudia ananema annaki shodgite anna maske wana bu ma sham sapo to kasi mi yang feski ananem shama kurana okodo efesela orel kurike naso laga konnemma anabu keki ala bae ko inamma kedduse kasana si kristo bu kana to ake idinna kudu gosmala bria anna inna kana to kristo bu kana to ake gosmala anna kaksha sketo amala au kaksha kinena sela gosmala laga konnemma anabu goske keki ala lushe kasana si lushe kasak bayella kainamma kasa godina si kristo bu kana to ake itaf konalle ushutti kuda mala efesella salle kusumata kosimalle nagda gonke naso anne hedi shamasi ashimia yesu kristo bu ikke kasana si lawas kimin chike ska saran naskisha anna hedi shamasi anna enkendena si anna ena lagena le nyanyo ko onuna si au anna kagesha skinena si hedi shamasi ashimia yesu kristo bu lawas kimin chike ska annikisho rikite ena lagena le no moa akada kulalo ka bunme au akada laweta kinamma dabana bunme anna ashidia lawaski iminchiki lagena le nona si kiminke asaran naskisha wana bu annama shamsa potoka si mi yang feski ekani ya lagan konnem anabu anna kristo bu ikke kasana si lawaski minchi mwana ana tawamana kasa sana wana bu inna anna plana au inna anna rawa shama kasa sana nikishor gite wana bu ana godno anna ekani ya ko abula aniski kristo bu ikke kasaki wenyo dinasi aniski anna ikke kasaki dagsi ala lushe kasak wenyo dinasi lawaski minchi mshamwa
lagane nan kinske kono le nintim she ya laga konne mana bu anna wena sila waskiminchiki anenem chamwa kasa sana asaran naskisha idin nalle ka kashas kidde go sumalle nene dia tatelle kasoki anane ke ko kala si kitaballe lugus dawit ana nolle lugus dawit guna malle naso maliya ke kin oko dargal nolke ni nem nende bubiela sultit ni shoki ni nem nende bubi olkum yal nolki ni nek suna anniki shod gite esti annek kan kala waski nena las kurki nepsa wena kalikanti bubinge katke manda kobin nainke nena kitaba min tekena min tsha shabar kon talel na sungo wala la ron kurke batti anna akasse bar isena kuliya fitimma etena lagal koksima sosenena lagala kasa mu kokorgumena manno sunasi kwa gatinga kinama kannes kasaran naskisha wena buka kinena la annam la waskuri kinne mangsim shayya bahara isena kuliala fitimma etena lagal koksima sosenena lagal kasa kokorgu gamma amma sosene bubiena manno sunasi awe buka kime ko kala kanneske nalle tatellan koske nalle annaka kinne mala anna ainiya manno diala wenyos gosuma ko kala kagshana innem ko wana isho malago alle wena kwala wenyos sunasi manno kolki innike asaran naskisha anna wagiyala ngorbadala manna anna bubia olkumiala bubia unubu kana dima exactly kakishkin nek lagana tikumalena lagana le kakishasi wena dabani yuwae shoki lagana le sosene bubia lana nene bubia lana man nikishana si manno suski kagat ya bukol kinema kasa sana asaran naskisha wena bu annek kakinema la annek kinema manno sunasi arit wenyo dabbu wenyo ski manno sunasi kinneke annaka kinne mala akada bala kiblena ulabbu innemme annaka kinne mala tammeke kanti godmanda amada shauda kinama dabana bu innemme annaka kinne mala akada dawdu kitona kato ki adu shodki mishod kasana dabana bu innemme wana le bu binge katkem kala anna inneki adumsi ikiki wena eden au gannet jarjin wala kdur gosman le tatel liksaske naso nena kitaba barashana kuntu baral mitena tatel liksaske oksi melena bubieki inna le oksi mena bubieki kosi maningana si liksaske kosi kingaske lakin elelo kan koske bayana maidana takak sona elo ankin ningama amela bala ni bilenuma wena kin ningameski e malena wena elo ankin ningama amela au ngelele bintu ko misha wena elo akin ningama sato wena fanokwa bala ni blena ma wena elo akin ningame ski inna kishoki inna budia anna adum siki gidroma but kantim kala adum fane do gonge sumbabko faidit yabu lagata bala ki koke adum elo akin kinki ingam fanokwa akin bala ki balke e malena adum annawrab kanti ko misha adum ingama fanako akindia elena menga fanaka bala meblenaski hadruwa wen minga fanako adum kim hawaite wen elwa minga fanako akin bala mi balke name musama me inna le bala go sumena tatena kantinga annawra la bala go mena au bala go mena akada kimediam lawadi manda kabalki akadi shuki ya comment shaki ari tasiki balki shana ndanme bala ndamanata especially annawra la bala ndamanata annakin comment sa annakin ka comment ka saki annikinam mabbu weni oda baba kainam ma weni oda ke lagena le au ari tasi annikshe ka saki annor ko mala anniku akshab kime ikke ka saki annitala ari tas weni odinga au wena aksham shya annitan battat ki anna kainam me ka saki ari tasi haidal godinga ka kisha shuka comment shanan me au ari tasi haidal godinga which is balas gosuma au wena aksham shya ari tasi kiwa itala sulumana sudusana
amadan kinamma wayni di ngasara naskisha inna anna ayniyam ina shuku adiya anna wayni di ala amad kina manme anna wayni di ala haid kina manme anna wayni di ala dogolas kiyam tat kina manme asara naskisha wayna abu kakshara wayni kas kinnem dabana budia innema lakin inni shuka nan dogolas mala bala ni bilana aske aurel abrel abu inna king elena king fayan kasam mala abanking no kuminchi sana surusa ni nanni wene godda bu biala tagmok shana bada afitita adik shoda surusa kinamma wene oda which is haida asara naskisha lakin kaksha shuka weno kasi laksumme adum iminki fogaski balaki ko mo kasi laksumme anen knaudike anna kakash kinena ala ikkana lana ekkan yoka bu Jesus Christo bu kedusena ambo bitena kasaki kakwetena si kana to akeske asaran naskisha okudoka anna hedik shamasi ashimiya Jesus Christo bu ikke kasana si kana to wana bu anna lawas kimin kutama lawetowa ifegdanni anna akke kosana siski inne kutam kshamkshiya kalmellana anna lawetwa bushkus kolana au anna lawetwa totally anna lawetiwa uchu kshana si kimnina ela tellan kusimme okongo no kshiya anna ikke kshana si kanlo kaneno lakin shaytan yo kimni mabbu shillai kaksha wena annam lawas kimin chimwa king kumin kshana mana tanme asking anna tatella wagalla lintim sha tilla sunnu masi ibninni anna ikke kishin masi au ikke kinolanni masi matreba ummiyo ko olanni asaran naskisha wana sabata ya anna kaksha nak ningam shabala ni bilan so kaksha balaki balki anna kin kato akshaki ishadita anna minda abar mabbu ikke kikaski itiat kikonasi kaksha si amni dikaso ka asaran naskisha Corinto la naso Corinto bare kontalle la Corinto bare mintu kontalle mintkisha bare la aurel kurike wena le naso anna natika na dada sato mala natik nasoke kofura uyo mala nafurke ske leader itikana fanokoma atumu kofura uyana atamuska saranaskisha natikana fanokolle natikna soke nafurunda fanokolle nafurke linaske lakin natikana fanokoma tamaske kofur fanakaki tamaska saranaskisha exactly kaksha elo akin inna lanak ningama sato balani bilana sma kokola tamuna asaranaskisha annamnit kasoki kofur ya tamaske wanabu niblenu ya tama suma kokola inna lana ngam satena bala niblenu suma kokola anna ik Jesus Christ sam kasoki kofur yana tama ski an ki shod kite ka kisha sis okodi yoka bu iwimme ibal kisha ki godmu yoka bu awimme ik Jesus Christ ne yoka awrel kurike Yohanne evangela kontalle shepsatte el dot ki shepsalle kusi malle awrel kurika sarana sha bona nakda kantininga wala lana so shepsatte dot ki nigdan timsha asame mo ma heda asoma e bubiye kimmu ello kana nabletia komalda uyola na bona sidea awa heda ikasi kintiki unisi kobini mabubia arita weinu godda arita weinu godda kitenasi aba komalda uyola unisi nakas na bona siske inna awa heda ski Jesu goske asaran nasha awa heda so asoma e bubiye king na balfana mabu nakas na kona siske okodoka min dabar mabun tafkurke wala shab sallallahu alaihi kutke inna awa heda goska awa hedwa shino Jesus Christ si kintiki unusi ko bim mabubia ari to wayno godde kitenasi ira baki komal di walle
nakas na bonasi inna awaheda ski asaran naskisha wena bu tamuna heda kaksha si maid kshama tamuna heda kaksha si maida maidana amani dinana kshama asaran naskisha anet kinawdu ke annekna alana kaksh kinema mi yang fes kan neke tamuna mi yagin kas fes ki kakshan da ibal kshaki anna weni odang dogolaski bala kiblem ko wasi amani de lankoske head yashno ik Jesus Christ si kintiki kobanin bubia ari ta weni odogoda ki tena sis kan ki shod kite wana bu Jesus Christ yomo wena adam ki me hawat sababu dot kashim shukwa sababi abu bala koma weni godda ka sona siko kan ki shod kite annaral naso ka elloka faydit sababu kebu biela so balam yoke au balam mannoske asaran naskha lakin ka elloka fayyad mina bu kebu biela so weni godda mo keski and ki shod kite wena bu ayna nen gonno annekana buna ka kashkin nem siabwa ka kashan ki faydat kite na sidat chepko nc mmas di enema annama ksham sabtasi nsina absina ameki mi yabu shugiya kaso ka asaran naskha kokali ya bukana neke lagena le anna wagi al wenioski manno gosma kwala ikena an lagena le manne kasaki wenio dinasi ana neke asaran naskisha sosne agurki ayana sidme sosne buka kailki kokala wenio dinasi me kan kinne mala lagena le kusim date badingal sabbu wenio dinasi me ditchepko inna le kusim date bubi olkumingal kusaki kimesi kaksha safayyan kusoga muna dabana budi annema tamuna Jesus Christ Nazareto bu Jesus Christ Nazareto bu weina da kikas kasoki weina da ashi kosi manda ekana annasi kinnem lawata kakas ka ko asaran nasha wana buna me musamami anna tatella kasas goske anna hediya nalle weino god shama kasas goske ikas kantiki ka kubrim sham shayya ari to weni god kaiten shama asaran naskha innaki tamma dia kobina kofuro wiya tamma kaksha ela takina ngamu yo bala kiblem kwala tamuna Jesus Christ kobinki weni godda kitena inna right away tamhadirena Jesus Christ sino kobnim shia weni godda litena kofuro wiya tamma dia asaran naskha wana bu annanal kinama annanal kinama ari tweni godda ni tenasi inna dia an hedaski inna an heda bala ni bilena si an hedan me e witto gonuna si an hedan me tagagena le tagmon ki tagma gonuna si an hedan me anna wolkumi al noki iknishaki inam buri bubi akin agiton ki weni onunas dia an heda asaran naskisha fayanka somasi grace anna en shuke ala sanax nana annan naurena shuke ala weni odi fegdanda covid-19 ke annaura amana annaura ka shuka ali ku yogi diganni tamunna len naurena lingum mena bubia akada kola loka bunme maybe annanna mitkan heski anna mak shama anna dimat keme gosum shama manda akada tamma emek selas ku fegdana tiepko ari tmabbu kame gosuma nasa sayana nami musamami weni odi ala amani de minchiki weni odi ala lagena takmebu hayngo me muksim sheya anna MSC kufre hesuma anna sullume ko weni munas hesuma wana bunu sun kawe onu wen god kesona hallelujah asaran naskisha abba grasin fan kena kasumasi wanna ena real nudke awranga ngoram diam badang ko kilagasi na school ki ingano asi angada ishisuma si alati shokun makala abbaye wena kwala auranga lagatki ki ummiya editilla summa idennin mukala wanna aureke kanana ko binke tamanin na aureyol kumala koski fayes gosumbu be Jesus Christ na reto akidabu shuki ala sanax nana no grace sengonki abba wena godin shonan no grace asarbu bi no kaskisha